Now asiyeni lapha bazalwane kwisambulo bengisho lokho nje just on the side while besaya kwivesi, but ivesi lethu ngithe usambulo 17 verse 8 nosambulo 13 verse 8 sifunda ngepreparation ebalulekile kunawo wonke amanye ama-preparation esake sawafunda. Very important preparation esifunda ngayo namhlanje. Sambulo 17 verse 8. Yebo, lapha mesibheka kuverse 8 ufundeka kanje: isilo owasibonayo sasikhona asisekho, kepha sesiza kwenyuka, siphuma kwalasha siye ekubhujisweni, nabakhileyo emhlabeni bayakumangala, labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila seloku kwasekelwa izwe, nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho, kanti sisaza kuba khona. Amen. Amen. Manje bazalwane kukhulunywa la ngalesilo esifanayo nalesilo esilapha kwincwadi yesambulo chapter 13. Kuthiwa asisekho kodwa sesizothini? Sizokhuphuka, sizovela, sizovumbuka, sibuya kwalasha. Siyibona bazalwane? Kukhulunywa ngesilo esingekho kodwa ukuthi sizothini? Sizokhuphuka kwalasha. Now nakwisambulo 13 kukhulunywa into efanayo ukuthi uJohane wabona elinye lamakhanda wesilo ngathi lidebeze inxeba lokufa noba ingozi yokufa, kodwa wabona ingozi yenze njani? Yelashwa. Now lana ithi bazalwane abantu mase isilo sesikhuphukile. Lithi iBhayibheli lana kusambulo 17 kuverse 8 lithi abantu bazomangala, lithi abantu bazomangala. Now ngifuna sibone ukuthi lokumangala bazalwane kubenza ukuthi benzeni. Asenincwadi yesambulo chapter 13 before sifunda verse 8, before sifunda verse 8 funa sifunda verse 3, but nazi into esizifundile ku chapter 17 verse 8 sifunde ukuthi isilo mase sibuye futhi sithola amandla waso la abelahlekile. Njengoba safunda ke bandla laseRoma ukuthi yiso lesilo, Roman Catholic Church, ukuthi yiso lesilo esasibusa kusukela ngo538 salahlekelwa amandla waso ngo1798. Yingakho singasaboni iRoman Catholic Church ibusa bazalwane ngalendlela ibusa ngayo kuqala, because yalahlekelwa ngamandla. And kwathi ekuhambeni kwesikhathi alahleka completely amandla waso phezu kwezizwe. Then ngo1929 bathola isizwe sokuqala abanaso ilesi abanaso namanje iVatican City, benikezwa nguMussolini ngo1929, idictator seItaly. Nabo bazalwane lapho kwaqala khona ukulapheka inxeba, but wonke umuntu okebe nenxeba uyazi ukuthi inxeba alilapheki ngomzuzwana nje. Ukulapheka kwenxeba iprocess. So iRoman Catholic Church inxeba lalo, ukulapheka kwenxeba lalo bazalwane in process esikhuluma. But namhlanje into engifisa siyibuke ukuthi iBhayibheli lithini? Lithi kuzokwenzekani mase kulaphekele inxeba? Sambulo 17 verse 8 lithi abantu bazomangala. But labantu abamangalayo siyathola ukuthi yilabo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila. Sikubonile lokho bazalwane. Asiyeni kwincwadi yesambulo 13. Mabemangala yini abazoyenza? Bamangala benzani? Sambulo 13 verse 3. Yebo. Uverse 3 ufundeka kanje: elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo, umangala. Amen. Nayizalwane bazalwane, so kuthiwa emva kokulashwa kwenxeba. And ngiyafisa bazalwane ukuthi thina esiphila ngo2026 lento siyicabangisise. Mangithi mina iprocess yokulapheka kwenxeba lesilo yaqala ngo1929, because inxeba lesilo bazalwane siyakhumbula ukuthi sifunda ukuthi yini inxeba lesilo. Kwangekona ukushona kaPhapha, ukubulawa kaPhapha efela lapha eFrance eboshiwe amasosha kaNapoleon. Cha, kwangekona ukushona kaPhapha. Kade uPhapha beshona, bonke bayashona vele ngoba ngabantu ababona uNkulunkulu njengoba bezenza uNkulunkulu. So inxeba akona ukushona kaPhapha. Inxeba abalitholayo ukulahlekelwa
amandla abo phezu kwezizwe lezi babezibusa. Because uBethier igeneral leka Napoleon Bonaparte ngesikhathi efika eRome ethatha uPapa ukuthi abe isiboshwa ayombophela eFrance, zonke izizwe zaziphansi kaPapa. uBethier wathi zikhululekile sezingazibusa zona zingabuswa uPapa. He declared them free ukuthi they can govern themselves, bangabikho under theocracy okanye phansi kwamandla kaPapa. So yilo lelinxeba bazalwane, ukulahlekelwa yilezizwe. That means ke ukulapheka kwenxeba ukuthi uPapa aphinde futhi athole amandla phezu kwezizwe. Ingakho ngithi ke manje mase kukhona isizwe, isiqeshwana wasithola sesizwe, iVatican City, the smallest country la emhlabeni, Vatican City. Wayithola kodwa icountry ine currency yayo, ine president yayo, uPope president yayo akavotelwa, uyibeka yena kanjalo kanjalo kanjalo. Lokho kwaukuqala kokulapheka kwenxeba ngesikhathi ephiwa leyo ndawo. So bazalwane, we need to emele sivuke thina esiphila ngo-2026 lapho sekuneminyaka kuwaqala ukulapheka kwaleli nxeba. Sobala bazalwane ukuthi ukupheleliswa kokulapheka kwaleli nxeba sekuseduze. The healing, the final healing of the wound is very near. Sekuseduze kakhulu bazalwane. Now lithi iBhayibhile nayinto esabekayo, lithi iBhayibhile kathi kulapheka leli nxeba umhlaba wonke walandela isilo umangalo. Kunento ezokwenzeka bazalwane, ngifuna into eniqiniso, izomangaza abantu, ndizokwenza abantu ukuthi basilandele isilo. Basilandele isilo. But besitsheniwe kwincwadi yeSambulo 17 verse 8 ukuthi labo abamangalayo yilabo amagama abo angalotshwanga kephi encwadini yokuphila. Asizweni la kuSambulo 13 verse 8 ke manje. La ku verse 8 ufundeka kanje: bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo, selokhu kwasekelwa umhlaba. Amen. Amen. Elukubuza bazalwane, elukubuza. Abantu abazokhuleka kuso isilo, abantu abanjani? Like lama verses esiwafundile nje, bangakuthiwa usinikeze i-description eyodwa yabantu abakhuleka kuso isilo, abantu abanjani? Ngathi abantu abanjani ngokweBhayibheli lama verses esiwafundile kuphela. Hayi, asithi ayikho enye into yaziyo, only lama verses esiwafundile kuthiwa abantu abanjani. Ngicabanga ukuthi sithola ukuthi amagama abo awalotshiwe encwadini yokuphila. Ngiyabonga. Amen. Amen. Bazalwane. So labantu into esiyibonayo, the only description esinikezwayo ayikho into esiyitshenwayo, kuthiwa nje labantu abantu amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila. So bazalwane, iphuzu lami leli ukuthi njengoba nje sifunda iprofeto, esinye sezizathu esikhulu sokuthi sifunde le profeto ukuthi ukuze sikwazi ukunqaba uphawu lwesilo mase kufika isikhathi sokushaya kophawu lwesilo. Sayizwe bazalwane, sifundela lokho ukuze sikwazi ukubona amacebo kaSathane, sibone indlela uNkulunkulu athe asizilungiselele ngayo, i-preparation. Yabo. So the main reason why sifunda, one of the main reasons, not the main, but one of the main reasons, ukuthi bazalwane sikwazi ukunqaba uphawu lwesilo to avoid the mark of the beast. Sonke njengoba sihlangene kanje, sibone indlela izinto ezokwenzeka ngayo and indlela ekumele nathi silungisele ngayo. But naku la kulama verse siyatshelwa ukuthi abantu abazokhuleka kuso isilo, ngamanye amazwi abantu abazokwamukela uphawu lwesilo, ngoba ukwamukela uphawu lwesilo yikho ukukhuleka kuso isilo, ngoba uphawu lwesilo uphawu lokubusa kwesilo. Sayizwe bazalwane. So abantu abazokwamukela uphawu lwesilo noma abazokhuleka kuso isilo, siyaziswa la ukuthi abantu amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila. Okusho ukuthi ke bazalwane, yebo singawenza wonke amanye ama-physical preparation, but bazalwane, into ebalulekile kakhulu okumele siyibuze mina nawe ukuthi igama lami ngingalenza kanjani ukuthi lingene kule ncwadi yokuphila, futhi ngingenza kanjani ukuthi mase lingenile lingakhishwa kule ncwadi yokuphila. Sezona lonto bazalwane, ngoba la
uJesu akakhulumi nangokuthi abantu bahlala kuphi ngaba baze behlele emaphandleni njengoba sihleze sikhuluma ngepreparation ye-country living okuhlela emaphandleni akazi ukuthi hayi bayokhuleka kuso isilo bonke labo abangahlali emaphandleni abahlala emadolobheni cha akakhulumi ngokuthi wazi ini laba abanolwazi ukuthi labo nje abazokhuleka kwisilo yilabo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila. Na umuntu oserious ngokuthi akafisi ukukhuleka kwisilo ufuna ukukhuleka kuJesu wamfela kuphela. Uzozibuza athi Nkosi igama lami lingangena kanjani encwadini yokuphila? Ingaba likhona yini futhi? Singasiyimi bazalwane. Ingaba likhona igama lami encwadini yokuphila lingangena kanjani? Hamba sibukeni futhi elinye ivesi. Asiyeni incwadi kaDaniel chapter 12. So bazalwane yiyo le preparation lebaluleke kakhulu ukuthi amagama ethu angene encwadini yokuphila futhi ahlale encwadini yokuphila. Sifunda ngaloko namhlanje. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 1. Angazi ngathini. uNkulunkulu yazi into mayibalekile uloke iphinda. Sizothola the same thing esiqeda ukuyifunda kwisambulo, sizoyithola manje kuDaniel. Because ibalekile. Daniel 12 verse 1. Yebo lapha uverse 1 ufundeka kanje kuDaniel 12. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela. Isikhulu esigqamileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa bonke abafunywana belotshiwe encwadini. Amen. Senzeni bazalwane. Lana kukhulunywa ngesikhathi sokuhlupheka esinzima ngendlela ukuthi uJesu isikhathi esingakaze sibe khona. Uzima soloko kwaqala umhlaba. Now yile sikhathi besifunde ngaso ngesikhathi besifunda incwadi yesambulo chapter 16 sifunda ngezinhlupho. Lesikhathi sokuhlupheka sobunzima esingafani nesinye isikhathi sake saba khona. Esingafani esingalinganiswa nezinye izikhathi yile sikhathi sama plague noba izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina. Seyizona bazalwane. Now into engifuna siyibone uthi uNkulunkulu lana uthi bonke abantu bakho Daniel bayakukhululwa noma bayakusindiswa. They shall be delivered. Kuthiwa bonke labo amagama abo ayokutholwa elotshiwe encwadini. Seyizona bazalwane. Again nakwincwadi kaDaniel chapter 12 verse 1 uthi uNkulunkulu abantu abazosinda abazophephiswa kule inhlupho zokugcina ezowa abantu amagama abo asencwadini yokuphila. Now sake safunda siyakhumbula sifunda about the plagues kusambulo 16 xa ngithi verse 3 wesambulo 16 lapho sitshenwa khona ukuthi inhlupho lezi the plagues ziwa kuphela kubantu abanophawu lwesilo. Inhlupho yokuqala lapho lithi iBhayibheli kwaba khona izilonde ebantwini ngesikhathi ingilosi yokuqala ithulula isitsha sayo lithi iBhayibheli kwaba khona izilonde kubo bonke abantu babe nophawu lwesilo. So siyathola ukuthi inhlupho lezi aziwi kumhlaba wonke noma kumuntu wonke emhlabeni but ziwa kulabo abanophawu lwesilo ezingeke zibawele inhlupho lithi iBhayibheli lana yilabo amagama abo akephi encwadini yokuphila. So again into ebalekile kunazo zonke bazalwane esifunda ukuthi amagama ethu abe sencwadini yokuphila. Na amagama ethu angena kanjani encwadini yokuphila futhi singenza kanjani ukuthi angaphumi? Number 1, very simple. Sake sekufunda lokho. Indlela amagama ethu angena ngayo encwadini yokuphila bazalwane ukuzinikela kuJesu. Ukuzinikela ngokuphelele kuJesu. Now singabhala phansi lamavesi ngeze siwafunda wonke. Luke chapter 10 verse 20. Philippians chapter 4 verse 3. Njalo in fact mawuthola eBhayibhelini kukhulunywa ngabantu amagama abo asencwadini yokuphila abantu abenze isivumelwano noNkulunkulu. Noma abantu abayinikele kuJesu, noma abantu abaphilela uJesu, abantu abasebenzela uJesu. So igama lakho encwadini yokuphila lingena ngokuthi uyinikele kuJesu. Seyizona bazalwane. Now alikho ivesi elisho lokho directly. But sikuthola kanjani? Sikuthola ngoba bonke abantu iBhayibheli elithi amagama abo asencwadini yokuphila abantu
abayinikele kuJesu. Ungafunda wonke amavesi akhuluma ngoncwadi yokuphila kanjalo. So ngithe mina Luke 10 verse 20, Philippians 4 verse 3, kodwa maningi abazalwane, no Psalms chapter 69 verse 28. So many verses akhuluma ngoncwadi yokuphila, but wonke into eyodwa. Mawufunda incwadi yesambulo chapter 20 ngicabanga ukuthi verse 15 lithi iBhayibhile bonke laba abangekho amagama abangekho incwadini yokuphila bazobe besechibini lomlilo. Seyizwa leyo nto. So umuntu ukuze asinde kumele igama lakhe libeke incwadini yokuphila. Bese incwadini yokuphila, and encwadini yokuphila ngithe ungena kanjani umuntu ngokuyinikela kuJesu. So isurrender iyona ndaba ebalulekile bazalwane. Masikhuluma ngepreparation, yebo kuyiqiniso ibalulekile i-physical preparation. Masikhuluma ngokuthi siphile singadepend kwimibuso noma kulombuso sikuwona eSouth Africa, thina sile South Africa nabanye abakweminye imibuso, singadepend kuleyo mbuso, ngoba ekugcineni yiyo leyo mbuso ezobe yenze njani, ishaya umthetho wophawu lwesilo ukuthi abantu bamukele uphawu lwesilo. So mawudepende kuleyo mbuso, udepende kubona ukuthi ukuze uphile kumele ukwazi ukuthenga kubo futhi uthengise kubo futhi. Awuzokwazi ukunqaba uphawu lwesilo. Ingakho iBhayibhile lithi iBhayibhile abantu bamukela uphawu lwesilo. Mawufunda incwadi yesambulo chapter 13, if uyakhumbula ku verse 16 ukuthi abantu abamukela uphawu lwesilo balamukela kuphi, ebunzi noma esandleni. Sezona bazalwane, abantu abazolamukela ebunzi uphawu lwesilo abantu abaconvinced, abalamukelayo i-reasoning yesilo nokubona kwesilo, bayayamukela ngokuphelele. Sezona bazalwane, and they are convinced, so balamukelile even with their minds uphawu lwesilo. But kunabanye balamukele with the mind, but bazolamukela ngesandla ngokwenza. Why? Ngoba bafundile, ba-attendile wonke lama classes nawo, bayalazi uphawu lwesilo, but i-preparation abayenzanga, physical preparation. Na uphawu lwesilo selingenile, and umuntu akanayo enye indlela ukuthi aphile ngaphandle ukuthi asabezele uhulumeni noma adayisele uhulumeni noma athenge izitolo. Seyizwe leyo bazalwane, and ekugcineni kudlule iveki neveki lesibili umuntu angakwazi ukuthenga ndawo, kunzima ukuthola ukudla. Ekugcineni athi even though I am not convinced, noba ngazi ukuthi lento ingamanga, lento kaPhapha, lento yesilo, but ngenxa yesidingo enginaso senyawo ngizolwamukela ngenxa yezinto eziphathekayo ngesandla. Seyizona bazalwane. So that is why physical preparation is very important. noNkulunkulu esitshenile ngayo. Ngisho noma uNoah wayesurrendered kangakanani uNkulunkulu, but if uNoah wayengawakhanga umkhumbi, wayohamba nozamcolo. Seyizona bazalwane, wayohamba nozamcolo. So physical preparation ibalulekile nayo, kodwa into ebalulekile ukudlula le physical esiyibonayo namhlanje, it's less spiritual, surrender, ukuyinikela kuJesu ukuze igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila. Nabazalwane, mhlamba ngibuze kini bazalwane, ngoba yinto labantu abayizwayo, but abantu banokuqonda okuhlukahlukene. Ukuyinikela yini bazalwane? Yini ukuyinikela? Makuthiwa ukhulunywa ngokuyinikela kuJesu, ukhulunywa ngani? Umuntu ngokuqonda kwakhe, umunye nomunye angasho nje bazalwane, angizucela vesi, kodwa mayinali ivesi angasho nevesi, is fine. Yini? Ngingathi ukuzidela, udela konke empilweni ebese ulandela uJesu noma uphila impilo efana naleyo eyaphilwa nguJesu Kristu. Alright. Ubona ukuzinikela lo. Ukuyinikela, ukudela. So ukudela konke uzulandela uJesu, uphila impilo efana nekaJesu. Okay, amen. Amen. That's powerful. Kuyiqiniso. Ubani omunye bazalwane kuyinikela. Mele ngaba sonke sinokuqonda okuthile futhi cishe ukuqonda okufanayo, ngoba ngiyacabanga ukuthi sonke sila siyinikele kuJesu noma siyafisa ukuyinikela, ingakho sila noma siyafisa ukuzwa ngoJesu. So kumele kube khona uqondo sinayo. Mhlawumbe umuntu okugcina nje bazalwane, yini ukuyinikela? Makhulunywa ngokuyinikela kuJesu. Mina ngathi Okay, yani ngasho nomabili, ngaqala mhlambe sisiNonhlanhla then noSister Mpho. Bengithi okungifikele emqondweni okwahlala kwagxila ilokhu kuka-Abraham. Abrahama uNkulunkulu wathi, now I know that you fear God,
because you did not withhold your son. So withhold iyona gama lelo elashayeleleke engqondweni ukuthi ukugodla noma ngabe yini singadedeli sizinikele ngokuphelele kuNkulunkulu njengalokhu naye engagodlanga indodana yakhe. So ukuyinikela kwafika ngaleyo ndlela kumina lokhu ka-Abraham ukuthi wayengase akazange akubone kubalulekile okwendodana yakhe ebe azi ukuthi iyisipho ekuyisona sona esizoxhantela zonke ezinye izipho kodwa wathi lokhu ngizokunikela enkosini ngoba ithe i-obedience, wathi ngoba ithe anginikele wangagodla. So ukugodla kwaba yigama elishayeleleke engqondweni makuthiwa isarenda. Amen. Simple. Yebo, yebo. Amen. Yeah, nami ngathi ukuzinikela i-submission, like total surrender, and okuzile engqondweni is when uJesu, abonisa i-humanity yakhe when he asked uNkulunkulu ukuthi, if he can let this cup pass from him. Uthi kodwa, not my will, Lord, but your will be done. So ngiyacabanga ukuthi isimo esithi noma kubuhlungu sicela okuhle kuNkulunkulu kodwa sithi noma kungaze kuphetheke kube kanjalo, ngiyazinikela, ngiyasubmitha imfiso yami nesicelo sami ekutheni uNkulunkulu ayenze ngokuhlakanipha kwakhe. Amen. 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 Bazalwane, Amen. ngiyayithanda kakhulu impendulo esiyitholayo eziniphendula ngoba zonke ziyiqiniso futhi ayikishe eceleni. Amen. And ngiyathanda kakhulu uJesu abe isibonelo sethu konke. Now angizuya kuwa amavesi but umuntu one-interest ngayo ayowabheka mawufunda kwincwadi yamaHubo, I think uchapter 40 lapha ko verse 8. Ufunda futhi na kuHebrews 10, I think maHubo 40 kusukela ku verse 8 lapha. But njengoba ngishilo mawune interest ngahamba nje ubheka maHubo 40 la uJesu ekhuluma ngokuza kwakhe uthi bheka ngiyeza uthi behold I come, in the volume of the book it is written of me, uthi kumqulu wencwadi kulotshiwe ngami. Siyibona lo bazalwane. Abese isithi uJesu ukhuluma ngokuza kwakhe la emhlabeni, uthi uJesu kulotshiwe ngami njengoba kulotshiwe ngaye ngempela kwiTestament elidala. Uthi uJesu uthi to do thy will, oh my God. Uthi ngiyeza uzokwenza intando yakho. Akagcini lapho, uthi uJesu intando yakho iyintokozo yami. Uthi in thy law I delight. So uJesu bazalwane indlela wayezinikele ngayo, even though esuke ezulwini esazi ukuthi la emhlabeni uzozithoba ngendlela emangalisayo, uzohlushwa ngendlela emangalisayo, but ngoba kusho uBaba uthi baba ngiyeza futhi baba ngiyathokozela ukuyenza lento ngoba kusho wena. Ngikhumbula mawufunda kuHebrews chapter 10 uze athi uJesu before athi ngiyeza uthi a body thou hast prepared for me. Sayezwa lo bazalwane, uthi ungilungiselele umzimba. uJesu esezulwini akuyena owazilungiselela lo mzimba owamkela ela emhlabeni, washiyela kuBaba ukuthi uJesu uzoba nomzimba onjani. Ucabange if thina njengoba manje sesizidweba kanje, njengoba sizidweba kanje ngama makeup, sizifaka ama eyelashes, sizifaka inwele, siyithini, siyabona zonke lezo zinto. uJesu had the opportunity ukuthi yena azidale yena. Hayi bazalwane, athi nangu inhlobo yomzimba engiyifunayo. But uJesu wathi Baba nguwe ozongilungiselela umzimba, ngizothatha lo mzimba olungiswe nguwe, ngiphile ngalo mzimba olungiswe nguwe, hayi lokhu engikufisa mina. Noma mhlambe engithi mase ngikhula ngikubona ngithi eish bengifise ngathi ikhala lami lifana naloya. Uyinikela lokho uJesu. So yabona nami mangifunda ngoJesu ngiyamangala ukuthi
uJesu elingana noNkulunkulu angayinikela kanganani kangaka? Uyinikela kanjani kangaka? While thina singabantu singeyilutho, yithina abantu bekumele ngaba kulula ukuyinikela ngoba vele siyilutho. Kodwa it's so hard to make a surrender. Yonke into sifisa ukuthi hambe ngendlela yethu. But uJesu Baba, to do thy will, not my will. Baba, yini ongafisa ukuthi ngiyenze? Yini ongafisa ukuthi ngiyenze? Umuphi umzimba ofisa nguthathe? Uthi Baba, nangu umzimba uzowuthatha ndodana yami osesemhlabeni. Nangu umuntu ozazalwa uNkulunkulu wahlela yonke into ngoJesu. Wazalwa endaweni if thina mhlambe sisezulwini kwakumele sikhethe ukuthi sizozalwa kwimindeni enjani. Ngiyacabanga ukuthi thina sila besiyobuka sibuke ukuthi hayi cha na abazalwane abangcwele yebo bayamthanda uNkulunkulu kodwa futhi engathi ba right nala esentini nemali engathi khona angizohlukumezeka kakhulu mawukuthi ngizalwa kulowa mndeni. Thina masiyikhethela. But uJesu wathi angizozikhethela. Yonke into ikhethwa nguBaba. Yonke into ikhethwa nguBaba. And uJesu would just surrender kuleyo nto ekhethwe nguBaba. Bazalwane eGetsemane njengoba esho Sister Mpho. Ngiyafisa ukusho lokhu. Thina singabantu akekho umuntu la kuthina onesikalo noma ngizothi one instrument yokukala ubunzima uJesu owabuzwa eGetsemane. But singakwazi ukuthola umqondo ukuthi kwakunzima kangakanani eGetsemane masibuka uJesu bazalwane owayehla ezulwini ezazi ukuthi uzofa la emhlabeni uzothwala izono zethu. Waphila futhi esazi ukuthi mina ngiyumthwali wezono zabantu. But mase kufika isikhathi sokuthi zibeke amahlombe akhe izono zethu. Bazalwane. uJesu yakhuleka once and twice and thrice kathathu ukuthi Baba makwenzeka engathi le ndebe yolaka lakho ingadlula kimi. Engathi ngadlula. Mase ucabange lobunzima bazalwane. uJesu ayibhekene nabo ukuze akhuleke umkhuleko onjalo. Athi yebo Baba, it's like ngiyeza iconversation kaBaba noJesu. uJesu athi yebo Baba, kusukela ekusekweni komhlaba ngavuma ukuthi ngizoyenza lento. Yebo Baba, ngesikhathi ngishiya izulu ngavuma ukuthi ngizoyenza lento. But manje sekumele ngiyenze, sengibona ubunzima. Bengicela Baba, uma ngaba kuyenzeka, bengicela Baba kuyenzeke ngenye indlela. Yayicabanga lobo bunzima. uJesu ayibhekene nabo ukuze akhuluma amazwi anjalo kuBaba. Because amazwi uJesu ayakhuluma anjalo. Because ayikwazi konke ayizokwenza uJesu, but mase kumele kwenziwe bazalwane. Kwakungekho lula. Kodwa ngoba uJesu esithanda, futhi ngoba uJesu ezinikele kwintando kaNkulunkulu Baba. uJesu mangenzeki kodwa Baba yize kunzima. Umuntu ekhuluma labantu lamazwi bazalwane uconsa igazi, umjuluko uco igazi. Uthi Baba kodwa angabi intando yami. Akube intando yakho. That is surrender. Yabona uma ufuna ukufunda ngesurrender, funde ngoJesu. And manje bazalwane, the problem is that singena kanjani encwadini yokuphila. Ukuthi sizinikele uNkulunkulu, uyinikela uNkulunkulu. Ingakho phela silibhale phansi naleli verse. Mhlamba silifunde leli. Sike silifunde before, but let's read again. Ngiyalithanda kakhulu leli verse. So that siyibone lento engisho ukuthi iyona. Angisho besifunde amavesi avezayo ukuthi ukuze sisinde. Siubone umbuso wezulu. Kumele amagama ethu abekephi encwadini yokuphila. But now notice now uJesu ukuthi uthini. La ncwadi yamaHubo chapter 50 verse 5. Mayikhuluma uJesu ngabantu azotshena izingilosi ukuthi zibabuthe. Lana bazalwane amazi azokhulunywa nguJesu mase ithuma izingilosi mase yehla uJesu. Eza nengilosi eziningi ezithuma ukuthi azibuthe abantu bakhe emhlabeni. Asizwe amazi azowakhuluma uJesu ukuthi athina. Verse 5. Lapha uverse 5 ufundeka kanje. Buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo. Sayizolani bazalwane. Now uthi uJesu lana abantu
icriteria azoyisho kwizingilosi iyodwa. Sesiyayazi thina le criteria ukuthi yini, mangithi criteria yini ngambe ngesizulu. Kodwa into azoyisho nje kwizingilosi ukuthi kuthathwa abantu abanjani. Uzosho into eyodwa. Thina sesiyakwazi ukuthi hayi yilabo amagama abo sencwadini yokuphila. But manje ubusho ngenye indlela uJesu. Uthi buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelano nami ngani ngomhlatshelo. Now umhlatshelo elinye igama lomhlatshelo yini? Ukunikela, ngomnikelo. Nama kukhulunyela ngomnikelo, kukhulunya ngomnikelo lo wezimvu noba imbuzi, kukhulunya ngomnikelo okuzinikela bona. Seyizolweni bazalwane. So uJesu uthi kwizingilosi buthelani kimi abangcwele bami abenze isivumelano nami ngokuyinikela kimi. Yayizwa leyo nto. So ngemazi ingilosi masezehla zolanda abantu. UJesu uzoma la emkhathini. Ingilosi ezobe zisabela umhlaba wonke. Zilanda abantu from the different grades kumathuna ahlukahlukene. Nakwimgede ehlukahlukene abanye futhi bafela olwandle. Yonke le nto indawo ehlukahlukene. Kuzobe kubuthwa abantu abenze isivumelwano ngokuyinikela. Kube kubuthwa abantu abenze isivumelwano ngokuyinikela abazalwane. So siyathola ukuthi impela incwadi yokuphila indlela umuntu angena kuyo futhi ahlala kuyo kungukuthi ayinikele. Now siyabona ukuthi uyinikela yini, isurrender njengoba esikhulumile kanjalo. Ngamanye amazwi kuyinikela abazalwane. Ukufana ukuthi njengoba ngiphethe ipeni kanje. Bangithathe leli peni manje. Ngilinikeze ubrother Mabeshe. Mangimnikeza leli peni asithi if there was a way elingena ngayo nje la. Ngimnikeze leli peni. Ngithi hayi lakho singakunika. Mase likuyena abazalwane lenza into efunwa nguMabeshe. Mayifuna ukulivula uyalivula. Mayifuna ukuliphendula kanje, mayifuna elimika kanje, mayifuna elibhala kanje. Mayibhala ngalo ngenza ukuthi libamba kanje mhlambe noba alibambe kanje. Yebo lo kukuyena ngoba manje ipeni linikelwe yena. Seyizwa lonto abazalwane. Angikwazi manje ngithi sengilinikela ipeni. Bese ngi-expect ukuthi leli peni lizokwenza lento beliyenza kimi. Cha, selikumabeshe manje. Mabeshe wenza ngendlela yakhe. So nathi bazalwane masiyinikele kuJesu. uJesu wenza lokho akufisayo ngeimpilo zethu. Kukhona ukuyinikela. Umpostoli uPaul athi asinikele imizimba yethu. Yonke into ayinikele. Imizimba kumele ibe ku-altar. Imlomo yethu, amehlo ethu. But namhlanje I want to speak ngokunikela inhliziyo. Because yona into sihlele kukhulunywa ngayo emabandleni but ayifundo iyakhulunywa nje in passing. Now ngifuna sibuke nje namhlanje ukuthi kusho ukuthini ukuthi inhliziyo yomuntu inikele uNkulunkulu. Asene incwadi Izaga 23 verse 26. Izaga 23 verse 26. And bazalwane ngiyafisa ukukhuluma iqiniso. Lento esiyifundayo akuyona inganekwane noba into yokuchitha isikhathi. uNkulunkulu futhi akanawo ama-jokes, yabo, noma i-exaggeration. Lento uNkulunkulu ayikhulumayo injalo. Into ayikhulumayo uNkulunkulu injalo. Mayibuya uNkulunkulu uthi uzolanda abantu abenze isivumelwano naye ngokuthi bayinikele kuye. Babe ngabakhe. Abasho kunye noPaul bathi ngibethelwe noKristu. Kuseyime ophilayo. Kodwa nguKristu ophila kimi. Uyinikela ke lokho bazalwane nje. Uyinikela. But ngifuna sikhulume manje ngokuyinikela kwani kwenhliziyo. Kwenhliziyo. Yonke into kumele bese kubeke i-altar kodwa indaba iqala la inhliziyo. Izaga 23 verse 26. Yebo. Lapha ku-verse 26 kufundeka kanje. Ndodana yami, ngiphe inhliziyo yakho. Amehlo akho enamele izindlela zami. Amen. Do you know bazalwane ukuthi yonke into uNkulunkulu asenzele yona ngoJesu. Kusukela eBethlehem uJesu ezalwa ngendlela eyuhlazo kakhulu. Kubeke nempilo yakhe ephila eNazaretha
ehamba koGalile, ehamba zonke ley'ndawo koSamaria, koShechem, ehamba ePeria, ehamba eJudiya, koJerusalem, zonke ley'ndawo ko-Edumiya, uma ngabe wayifika nalapho. Zonke ley'ndawo uJesu ezulazula, ehamba bazalwane, edelelwe enganakekanga, edelelwe ngendlela emangalisayo, engeyilutho. Yonke into uJesu adlula kuyo Gethsemane naseCalvary, yonke lento uNkulunkulu ayenzayo ngoJesu, enikele uJesu ngalolu hlobo. Nayi into uNkulunkulu ayishoyo, ilesiqeda kuyifunda. Uthi ndodana yami, nginike inhliziyo yakho. Ndodana yami, nginike inhliziyo yakho. uNkulunkulu ngokwambula uthando lwakhe ngalolu hlobo, into uNkulunkulu ebeyifisa ukuthi simnike inhliziyo zethu. Because bazalwane, ukukhuluma iqiniso, inhliziyo zethu sibaningi la emhlabeni zintshontshwe yisitha. Sisempini enkulu, yabo kunempi enkulu eqhubeka la emhlabeni phakathi kaJesu noSathane. And uSathane kunezinto azenzile ukuntshontsha inhliziyo zethu kuNkulunkulu. Na uNkulunkulu uyazi ukuthi ayikho indlela yokubuyisa inhliziyo yomuntu ngaphandle ukuthi uyambulela uthando. Na uthi ndodana yami, nginike inhliziyo yakho. This is what God wants. Ukuthi inhliziyo yethu inikelwe kuye. Now I want to ask something. Ngicela ningitshele bazalwane. Umuntu wenzani ngenhliziyo? Yini esiyenzayo ngenhliziyo? Mase sikhuluma nje, asike sikhulumeni ngenhliziyo. Umuntu wenzani ngenhliziyo? Siyathanda ngayo. Okay, siyathanda ngayo. Now indaba brother nje mhlamba ngiyilungise ngokusheshsha. iBhayibheli malikhuluma bazalwane, malikhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo sake sakufunda lokhu. iBhayibheli liyisebenzisa mashintshana nengqondo, ngamanye amazwi interchangeably. Siyizwa leyo nto, inhliziyo nengqondo eBhayibhelini, kwiBible language into eyodwa. Siyizwa leyo nto bazalwane. Kodwa kahle masikhuluma thina ngenhliziyo, manje mangikhuluma ngenhliziyo, angithi nami ngikhuluma ngako kokubili, because kungenzeka kube khona umuntu onga-understand ukuthi yonke into esihleli la. Manje ngizobule ngintshene i-answer lento engiyibuzayo. Okay, uthi Thobeka siyathanda ngayo inhliziyo, yini enye esiyenzayo? Amen. Siyacabanga ngayo. Siyacabanga ngenhliziyo. So siyathanda ngenhliziyo, siyacabanga ngenhliziyo, yini enye? Naku bazalwane. Okunye mhlambe singakushongo, but cishe kufana lokho okushiwo mhlambe, I think kushiwo uSister Thobeka mangicabanga, ukuthi siyathanda ngenhliziyo. So siyacabanga ngenhliziyo, siyathanda ngenhliziyo, but in summary nayo into esenza ngenhliziyo, siyacabanga ngenhliziyo, and also we feel with the heart. Angazi noma ngasho kanjani ngesiZulu, imizwa yethu seyinhliziyweni zethu. So makuthiwa we feel, so asithandi nje kuphela, siyazonda ngenhliziyo, siyathukuthela ngenhliziyo, yabo kanjalo. So to summarize wonke lama emotions, yabo singathi we feel. So siyacabanga ngenhliziyo and also we feel ngenhliziyo. Kuyazwakala bazalwane. Now uNkulunkulu mayithi ufuna inhliziyo zethu zibe kuye, uthini? Ngamanye amazwi uNkulunkulu ukucabanga kwethu kumele kube surrendered kuye uNkulunkulu. Sicabange ngendlela uNkulunkulu ebefisa sicabange ngayo. Sicabange ngezinto uNkulunkulu ebefisa sicabange ngazo. Singazicabangeli ngeyethu indlela. Kuyazwakala bazalwane. Ingakho iBhayibheli malikhuluma ngoJesu, mawufunda kwincwadi kaIsaiah chapter 11, lithi iBhayibheli uJesu uzoza la emhlabeni, yabo? Kuthiwa uzothola umoya wokuhlakanipha nomoya wokumesaba uNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli akayi kwahlulela ngokubona kwamehlo akhe nangokuzwa kwezindlebe zakhe. Siyizwa lento bazalwane. So uJesu ngesikhathi ezela emhlabeni ethathe inyama efana neyethu, lithi iBhayibheli wayengayicabangeli. Wayicabanga ngokuholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yena uyibona kanjani lento. Injalo ngalendlela uNkulunkulu ayibona ngayo. Ngoba sometimes singabantu siyaphikisana noNkulunkulu sithi yebo iBhayibheli lithi kodwa mina ngibona kanje. Sike siyibone lezo zinto. Yebo uNkulunkulu uthi kodwa mina ngibona kanje. And bazalwane, iqiniso lithi lapho
sine heart disease, sinesifo senhliziyo. Inhliziyo enganikelwanga leyo. Noba inhliziyo engafuni ukunikelwa. Ngoba umuntu usabambelele kwimicabango yakhe noba ngendlela acabanga ngayo ngendlela abona ngayo. Kodwa ngisho indodana kaNkulunkulu uqobo uyena umuntu uJesu, akekho umuntu okahlakanipha la emhlabeni njengoJesu. Wayinalo ilungelo lokuthi hayi mina ngibona kanje. Kodwa lithi iBhayibheli isiprophet ngoJesu. Sithi isiprophet uJesu akazi ukwenza izinto ngokubona kwakhe nangokuzwa kwakhe. Kodwa uzoholwa uBaba. Nayizwa leyo nto. Ingakho uma ufunda incwadi kaJohane chapter 5 uJesu bembuza uthi indodana ayikwazi ukwenza lutho. Uthi indodana ayikwazi ukwenza lutho ngaphandle kwalokho ikuzwa kubani? KuBaba. Sayizwa leyo nto bazalwane. Indodana ayikwazi ukwenza lutho ngokwayo. So kubalulekile nathi ukuthi inhliziyo zethu imicabango yethu inikele kuJesu. Inikele kuJesu imicabango yethu. Nezinto esizicabangayo. You know, ngithe mangicabanga lento ibalulekile. Ngoba manje siphila kwisikhathi lapho kukhona social media yabo. WhatsApp. Uthi mawungena kubo uzophendula imessage eyodwa. Kuvela into eziningi eseyithatha attention yakho, zifaka imicabango enhlizweni yakho, igcina imicabango yakho ithatha direction ethile ubungayiplananga nawo. Also i-direction oseyiphiwe WhatsApp. Noma ungena ku-YouTube uthi uyobukela isifundo mhlambe noba uyothola ukuthi ku-YouTube kuvela futhi ezinye izinto lokucofile. U-YouTube indlela okhandwe ngayo ukuthi lokucofile. No Facebook nazo zonke lezi zinto lokucofile uhleke, lokucofile uhleke. But manje umuntu ozinikele kuJesu, onikele inhliziyo yakhe njengoba ethi uNkulunkulu, into engiyifisayo ndodana yami noba ndodakazi yami inhliziyo yakho, uthi give me your heart. Ngiphe imicabango yakho, ngiphe nama feelings akho. Sayizwa lo bazalwane. Umuntu manje ozinikele makuvela zonke lezi zinto kumele ayibuze athi uNkulunkulu ingabe yafisa ngempela ukuthi ngicabange ngalokho. Ingabe ubufisa ukuthi ngicabange ngalokho. And even if I was amavesi bazalwane, let me share something with you ngokuhlakanipha kaNkulunkulu. Even if I was amavesi athi cabanga lokhu ungacabangi lokhu. Sayizwa lo bazalwane. But uNkulunkulu uyamangalisa indlela adale ngayo umuntu, usinikeze into ekuthiwa imagination. So imagination yakhe indlela esebenza ngayo ukuthi uyamazi uJesu, sowufundile ngoJesu. Sekumele manje uimagine ukuthi uJesu ingaba ebengayicabanga yini ngento kanje. Ebengathanda yini mangicabanga into kanje. Sayizwa lo bazalwane. So ngisho ukuthi you don't even need knowledge engaka. But ke into bazalwane ethembeke even ukudlula imagination yethu yizwi likaNkulunkulu. Yizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu kunezinto athe asicabange, kunezinto uNkulunkulu athe asingayicabangi. Njengobethi uJesu mawucabanga isono, meditating kwisono, kufana ukuthi sewusenzile. Obuko wesifazane, whosoever looks at a woman to lust after her, obuko wesifazane emfisa seyiphingile. Nayizwa lo bazalwane. Manje nowesifazane ogqoka ngendlela ukuthi umuntu ambuke ngaleyo ndlela engacabanganga, lo mzimba lo usuke ngawunikele kuJesu. Because yonke into moyinikela kuJesu yazibuza ukuthi uJesu uthini manginje, uthini mangicabanga lokho, uthini when I feel like this. Na kunomuntu ozongibuza athi ama feelings, how can it be? Okay, before ngikhuluma ama feelings, kunento engiyibonayo la kuleli verse ku Proverbs. You know there's something ekhulunywa like Proverbs. Ithi lana ndodana yami nginike inhliziyo yakho, my son give me thine heart. Bese sithi amehlo akho akathini akalandele indlela zami noba akanake indlela zami. Ithi let your eyes observe my ways. Sayizwa bazalwane. Now why uNkulunkulu ehlanganisa amehlo nenhliziyo? It's because bazalwane imicabango eminingi esiba nayo enhlizweni zethu, i-trigger yemicabango eminingi yizinto esizibukayo. Yazwakala bazalwane. So if amehlo they are not surrendered, kuzoba nzima to surrender the heart. Yazwakala. So isizathu sokuthi siloke sihlupheka, sihlushwa imicabango engasile,
imicabango bazalwane eveza ukuthi inhliziyo yayinikele kuJesu ingoba namehlo kanikele uthi let your eyes observe my ways. Mangiloke ngibuka o-TV ngibuka o-Generations ngibuka noma ngibuka noma yini leyo nto yiyo ezocontrol indlela engicabanga ngayo, indlela ozizwa ngayo, indlela ofila ngayo izodetermine indlela ocabanga ngayo. Now let me say something. Kunencwadi engiyithandayo ngiyiphatha ngamanje ngenibonisa. Igama lencwadi Messages to Young People ibhalwe Ellen White. Ithi le ncwadi page 92, Messages to Young People page 92. Ithi if your thoughts are wrong, your feelings will be wrong, and the thoughts and the feelings combined make up the moral character. Kuthi uma ngaba ukucabanga kwakho ku wrong, nemizwa yakho izoba wrong, nobindlela ozizwa ngayo izoba wrong. Bese ke manje iqhubeke ithi indlela ocabanga ngayo nendlela ozizwa ngayo iyona ekhanda isimilo sakho. The thoughts and the feelings combined make up the moral character. And bazalwane ngempela yonke almost ama feelings amaningi eswezwayo indlela esicabanga ngayo ngezinto. But if indlela esicabanga ngayo inikelwe kuJesu, even the feelings izonikelwa kuJesu. Kuyazwakala bazalwane? Ayesibukeni mhlawumbe amavesi akhuluma ngalokho. Asiyene kuncwadi very quickly now ku Philippians chapter 4 verse 8 and then ku 2 Corinthians verse 10 chapter 10 I mean. Philippians chapter 4 verse 8. Elokugcina bazalwane konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Amen. Sayizolani bazalwane? uNkulunkulu usinikeza la ilist yezinto ekumele sizindle ngazo. And you know, le list yazikhipha izinto eziningi. Kuthi bazalwane, uma ngaba kunezinto eziyiqiniso, zindlani ngalokho. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu akafisi sizindle ngamanga. Nayizolani bazalwane? Ngibuka abantu bezindle bexoxa, uthole bayaxoxa ngo-generations, but we know ukuthi kuya-actwa nje lapha amanga lawa ya. Kuyaxoxa kuze kuhlekwe kanjalo konke lokho bazalwane. And uNkulunkulu akafisi sizindle ngamanga. Akafisi sizindle ngamanga. Kuthiwa uma ngaba kunento eyiqiniso, asizindle ngalokho. Uma ngaba kunento yabona angazi noma ithini ngesiZulu, honest no true cishe kufane, noma yinto ethembekile, into honest, kuda sizindleni ngalokho. So nothing engamanga, nothing engathembekanga. So yonke into ekuthiwa yabona lezi zinto lezi lezincwadi lezi ezingamanga of fiction, thothi umuntu uthanda ukufunda incwadi azi ukuthi lana kukhulunywa nje izitori nje inganekwane. uNkulunkulu bengafisi bazalwane sifunde ngeinganekwane. Ingakho eBhayibhelini ayikho inganekwane. uNkulunkulu akakhulumi ngento ezingenzekanga. Uma uNkulunkulu ebengena inkinga ngeinganekwane beyofakazi beningi lezwini lakhe, kodwa zikho inganekwane. So uNkulunkulu akafisi sizindle ngezinto ezizinganekwane ezingekho real, into engeyona reality. Kuyazwakala bazalwane? So umuntu angayicabanga kwizinto azibukayo, kwizinto azindla ngazo, ngoba into oyibukayo nento oyifundayo yiyo into ezongena emqondweni wakho uzogcina uyicabanga vele. Yaqhubeka izwi likaNkulunkulu lithi uma ngaba khona izinto ezi-just, into e-just, into kanjani, into enobulungiswa, uNkulunkulu zindla ngalokho. So ngamanye amazwi, things that are unjust, i-crime ngamanye amazwi, akafisi uNkulunkulu siloke sizindla ngecrime, siloke sesicabanga ngecrime, sikhuluma ngecrime, sicabanga ngecrime, sikhuluma ngecrime, sicabanga ngecrime. Kuyazwakala bazalwane? Now leya nto ayisizi lutho umphefumulo womuntu. Uma ukuthi mhlambe yinto oyibonile ezindabeni ukuthi ayikwenzeke ukuthi nokuthi
Jehova shesha uqede lo mhlaba, Jesu shesha ubuye uzame ukudlula kulo mcabango ngoba lo mcabango ngeke yakhe lutho enhle enhlizweni yakho. So zonke lezo zinto bazalwane, things that are not pure, ithi lana uma ngaba kunezinto ezimsulwa pure, zindle ngalezo izinto ezithandekayo, izinto, things that are of good report. Angazi ithini ngesiZulu makukhuluma nge-good report, kodwa yinto into ethi ekhulumeka kahle, ngibeke nje kanjalo, direct translation. But into bazalwane ekuthiwa makukhulunywa ngayo kungabikho amahloni umuntu angaba nawo, ngoba this is something of good report. Sayizolona bazalwane, yizi izinto okumele sizindle ngazo. Ngamanye amazwi akumele sizindle ngamahlazo abanye abantu. Kuthi hawo uzwile ukuthi sibanibani wenze ukuthi nokuthi nokuthi, sesiloke sizindla ngakho lokho into eyihlazo, mhlawumbe unomzalwane owile, sekuloke njalo uma siyahlangana sikhuluma ngokuwa komunye umuntu. Leyo nto bazalwane, it will never. Cabanga uJesu, bangakho abantu ebazi ukuthi bawile bayawa, kodwa uJesu angakhulumi ngokuwa kwabantu ngoba kwakungekho enhlizweni yakhe, kwakungekho enhlizweni yakhe. So uNkulunkulu lana kuleli verse bazalwane usitshele izinto ekumele sizindle ngazo. So i-opposite yalezi zinto yilezi ekumele sizi-avoid, izinto ezingamahlazo. That is the opposite of things that are of good report. Asingazindli ngalokho. And now lithi iBhayibhile liyaqhubeka lithi uma khona okuhle noma okubongekayo, if there be any praise, or if there be any virtue, think on these things. Uthi acabangani ngalezo zinto ezinjalo, izinto ezibongekayo, izinto ezinhle, things that are praiseworthy. Nazi into kumele sicabanga ngazo. So wonke umuntu, you need to examine ke bazalwane inhliziyo zethu. Sikhuluma lana, sikhumbule sikhuluma ngesarrender yenhliziyo. Sikhuluma ngokunikela inhliziyo ukuthi ubani nobani awanikele inhliziyo. But uthola ukuthi kubantu abaningi abathi bayinikele ngenxa yokuthi akufundwa in depth ngokuyinikela kwenhliziyo. Ukuthi yini kahle hle kusho ukuthini makuthi unikele inhliziyo yakho kuJesu. Sizithola ukuthi ey'nhliziyweni zethu kunezinto eziningi ebengeke zibe khona kwinhliziyo kaJesu. Kunento eziningi ezibonisayo ukuthi inhliziyo ayiphathanga ngokuphelele nguJesu. Nathi ingxenye zayo sisayiphathele yona. So now we've seen izinto uNkulunkulu athi azindle ngazo. Ake siyeni ke bazalwane, omunye mhlawumbe uyacabanga ukuthi hey kodwa inhliziyo hawu ngeke ngathi inhliziyo icabanga noba yini, ngenzeka kanjani ukuthi unikele inhliziyo, phela vele inhliziyo ayicabangela nje. Ake sizeni izwi ukuthi lithini. 2 Corinthians chapter 10 sizoqala ku verse 3. Okay. You take chapter 10. Yeah. Oh, okay. Verse 3 to 5. Ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama, ngokuba izikhali zethu zokulwa kakusizo ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba, zichitha izizindlo. Alisimeni lapho kancane. Uzoqhubeka nje nayo. Okay. Kuthiwa bazalwane sihambe enyameni kodwa silwe enyameni. Kuthiwa izikhali zethu ngaye uNkulunkulu zinamandla ukubhidliza izinqaba. Izinqaba lithi iBhayibhile lana ngama-strongholds, izinqaba zikaSathane. And lezi zinqaba yeziphi le zinqaba zikaSathane, ama-strongholds zikaSathane ey'mpilweni zethu. Mayiqala ikhulume ngey'nqaba zikaSathane kuthiwa imizindlo, the imaginations. Sezona bazalwane. Lithi iBhayibhile ngaye uNkulunkulu lezikhali zethu zikamoya zinamandla wokubhidliza imizindlo noma ama-thoughts noma ama-imaginations amelene noNkulunkulu. Kuthiwa lezi izinqaba zikaSathane. Uyazi inqaba yini bazalwane? Into ebambelela kuyona, i-stronghold. Ngamanye amazwi uSathane, ngisho nomuntu esenkonzweni, nomuntu eshumayela, nomuntu enzani, but if uSathane umbambe ngama-imaginations, ngemizindlo yabo, ngemicabango yakhe, that is a stronghold. Lo muntu akakaphunyuki kuSathane. Bazalwane, akakaphunyuki umuntu uma ukuthi kusabanjiwe imicabango yakhe.
nguye uSathane. Kodwa this is a stronghold. Ngamanye amazwi stronghold into othi mase umsusa uSathane, mase ubhidlize le stronghold, uSathane ulahlekelwa ngamandla. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Masifisa ukuqeda amandla kaSathane empilweni zethu. Kuqala kuphi? Enhlizweni, in the thoughts. Lithi iBhayibhile, these are the strongholds uNkulunkulu akwaziyo ukuzibhidliza. So akumele njengamaKristu sithi hayi imicabango yethu vele ayilawuleki, akekho umuntu ongalawula imicabango, akekho vele umuntu ongayilawula. But if ucela uNkulunkulu akulawulele yona, uthi uNkulunkulu, set a watch upon my heart. Cela ungilindele inhliziyo yami kube ngoyigadile. Ngoba bazalwane uNkulunkulu uzoyibusa ilawule. Siyayizwa leyo nto. So ithi lana ukubhidliza izinqaba, yebo ngicela ungiqhubekele. Yebo. Kuverse 5, nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Amen. Yeyizwa leli gama lithi amacebo lisho ukuthi imicabango. Ngesingesi ithi thought. Kuthiwa amacebo onke noma imicabango yonke, kuthiwa siyithumbela ekuthi imlalele uKristu. Leso sithembiso bazalwane. Kuthiwa la kahle lento esiyifundayo yisithembiso. Umphostoli uPaul uyasitshela ukuthi izikhali zethu uNkulunkulu asinikeze zona yini ezikwazi ukuyenza. Uthi lezi zikhali esiziphethe zinamandla, yabo? And amandla azo lezi zikhali ziyakwazi ukubhidliza izinqaba. Izinqaba zani zemizindlo, imaginations. Ukuthi uyeke ukimagine izinto zikaSathane, ama strongholds wakhe. Kuthiwa futhi lezi zikhali ngaye uNkulunkulu ziyakwazi ukuthi zenze yonke imicabango ithobele uKristu. Nayizwa leli verse bazalwane. Oh bazalwane. Ngiyake ngithi uNkulunkulu yazi angazi noba siyamthemba lento ayikhulumayo noma simthembi. But into engizoyisho ukuthi umuntu kuzoba kuye njengokuthemba kwakhe. Ongathembi ukuthi uNkulunkulu angamenzela lento, ngeke uNkulunkulu amenzele. Othembayo ukuthi uNkulunkulu angamenzela lento, abhidlize lezi zinqaba zemizindlo, abhidlize uNkulunkulu lezi zinqaba zemicabango, ngendlela yokuthi kutho lithi iBhayibhile lana onke amacebo athobele uKristu. Nayicabanga loo nto bazalwane, kuthiwa every thought bringing it into captivity to the obedience of Christ. Every thought, onke amacebo. Yamangazi leyo nto bazalwane. Isithembiso sisiphiwe uNkulunkulu. Ubani ongathi into ayenzeki uNkulunkulu maseyithembisile? Yini leyo ngaphandle nje kongamthembi uNkulunkulu? You know, mawufunda kwincwadi kaJohane 14 verse 30. Uverse 30 ufundeka kanje. Angisayi ukukhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi. Nayizwa bazalwane. Ubandla kuthina ongasho kanjalo. Athi uSathane akanalutho kimi. Ngamanye amazwi phakathi kimi, in my thoughts ayikho into yakhe. In my feelings akukho ngokwakhe uSathane. Even kuma feelings wakhe uJesu. Ayikho feeling eyibelonga kuSathane. Kuyazwakala bazalwane, whether inzondo noma umona noma ama-grudge, any feeling, ayikho feeling phakathi kuye uJesu yayibelonga kuSathane. Ayikho. Now uthi uJesu nathi ngezikhali zikamoya uyakwazi ukuthi asisize kube njalo. Now lama verse oyi2, uJohn chapter 14 verse 30 no 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Kune quotation engizoyisho nje, kunento ebhaliwe kwincwadi Desire of Ages, kunento engifuna ukuyisho bazalwane. So amazing. You know, mawukuthi ungayibhala phansi, whether next to the verse Desire of Ages page 123. Let's see it. It Christ said, the prince of this world cometh and hath nothing in me. Kuthiwa uJesu wathi umbuso lomhlaba uyeza futhi akanalutho kimi. Then yaqhubeka quotation ithi, there was nothing in him,
that responded to the sophistries of Satan. Not even by a thought did he yield to temptation. And then it so it may be with us. Now the little part was it is so it may be with us. So I think it only manje. Ithi uJesu wathi umbuso lomhlaba uyeza kodwa akanalutho kimi. Kuthiwa ayikho into kuye uJesu eyihambelana namaqhinga noba namacebo kaSathane. Noba imizwa noba imicabanga ayikho into phakathi kuJesu yayihambelana namaqhinga noba ngamacebo kaSathane. Kuthiwa uJesu azange awe esilingweni ngisho nangemicabango yakhe. Bese bazalwane ivala ngokuthi ithi nakuthi kungaba njalo, so it may be with us. Siyayibuka lento bazalwane esho ngumbhali la ukuthi lento ebikhulunywa ubani umpostoli uPaul. Uthi umpostoli uPaul uthi nakithi zikhona izikhali esizinikeziwe ezikwazi ukuthi bazalwane zisuse yonke into kaSathane enhliziyweni yethu. Eziphi lezo ikhali bazalwane? Kumele ngaba siyabuza ngoba bekumele ngaba sonke sifisa kube njalo enhliziyweni zethu. Ngingabi nalutho kaSathane. Ngingabi nalutho kaSathane. Ngingabi nalutho kaSathane. uSathane angabi nayo stronghold kimi. Because this is the problem esinayo manje ukuthi abantu abaningi uthi seyihambe ibanga elide ekukholweni simangale maseyenza umuntu into ethusayo kanti ngoba uSathane soloko umuntu ehamba but kune stronghold lesika Sathane singakawi, and then kwenzeke into ezosurprise abantu because there's a stronghold esingakawi. So bazalwane, we need to take seriously, kumele sithathe serious indaba yokuthi lama strongholds ley'nqaba zikaSathane ziwe imidlinzo nemicabango yethu inikelwe kuJesu. Naw eziphi ley'khali ezikwazi ukwenza le nto bazalwane? Nasi isikhali. Ithi iBhayibhile kuncwadi yaMahubo chapter 119 kuverse 9 uthi uDavide umuntu omusha angayihlanza kanjani na inhliziyo yakhe abese uyayiphendula futhi yena uthi ngokulalela Nkosi izwi lakho. Na izolo bazalwane kuda wherewithal shall a young person cleanse his ways, kuthi bazalwane ngokuphobela noma ngokulalela izwi likaNkulunkulu. Psalms 119 verse 9 abese aqhubeka kuverse 11 kuPsalms 119 athi izwi lakho Nkosi ngithi ngenze njani na ngililondile enhliziyweni yami kuze ngingoni phambi kwakho. Na izolo bazalwane, so isikhali esikwazi ukunqoba noba ukubhidliza lama strongholds ley'nqaba izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu, and kakhulukazi bazalwane izwi lonke linamandla. Izwi lonke linamandla. Into eyenza ukuthi izwi lonke libe namandla ngoba izwi lonke likhuluma ngoJesu. Ingakho uJesu uthi niphenya emibhalo, John 5 verse 39 esho kubaFarisi uthi niphenya emibhalo ngokuba nithi kuyo ninokuphila okuphakade. Uthi kodwa yiyo efakaza ngami, yiyo ekhuluma ngami. So the whole Bible ikhuluma ngoJesu, but kakhulukazi bazalwane lezi ngxenye ezikhuluma ngayo uJesu ngqo makukhulunywa ngama-gospels kusukela kuMateyu uya kuJohane, le nto bazalwane iyayidonsa imizindlo emibi ibeke phansi futhi izo-expose amakhono okubi okaSathane enhliziyweni ongafani naye uJesu. So bazalwane, izwi likaNkulunkulu yisikhali esinamandla ngoba umoya engcwele ukugeza inhliziyo zethu usebenzisa izwi. Umoya engcwele nawo nomkhuleko neprayer bazalwane, ngoba ngeprayer inhliziyo zethu they come in contact nenhliziyo kaNkulunkulu masikhuleka. So the more we come in contact noNkulunkulu bazalwane ngomkhuleko, inhliziyo zethu ziyagezeka. Inhliziyo zethu ziyagezeka. The more simazi uNkulunkulu, the more sihamba naye uNkulunkulu, inhliziyo zethu ziyagezeka. So bazalwane, nathi uNkulunkulu angasisiza ngempela ngalokhu ukunikela inhliziyo, because once inhliziyo inikelwe yonke into, I can tell you the truth. Zonke lento bengiyikhuluma, njengoba ngingakhuluma nje ngokuthi ngisho imizimba yethu ayinikelwe, ngoba asifani noJesu wathi Nkosi ngumzimba, umzimba ungidalele wena.
yayizwa leyo nto, wena ungikhethele umzimba. Thina namanje sesikhethelwe uNkulunkulu imizimba, sifuna ukuyishintsha imizimba. Yebo, ngifake lokhu nalokhuya, ha? So zonke lezo zinto bazalwane ziveza ukuthi the heart is not surrendered. Inkinga isenhliziyweni. Because once inhliziyo inikele indlela ocabanga ngayo. Because yonke lento sikuyenza moyipenda, moyifaka i-makeup, noma wenza izinto ukujola, noma yabona nje ukuzonda noma umona, zonke lezo zinto ziveza indlela ocabanga ngayo. Neyizwa lento bazalwane, angengenza isibonelo sengizovala. Amadodakazi kaLot, amadodakazi enza into engakazi ifundwe eBhayibhelini. Uyayigcina lapha mawufunda ngayo le nto kuncwadi kaGenesis chapter 19, uyayigcina ukufunda ngayo. Uyayigcina ukufunda ngayo le nto bazalwane. And ngisho even naku-history angikaze ngiyizwe. Ngike ngizwe ngobaba bedlwengula amadodakazi abo, obaba abahlanyayo bangena amadimoni. Kodwa angikaze ngizwe ngamadodakazi edlwengula ubaba wabo. Nayizwe leyo nto, amadodakazi kaLot amdakisa uLot amdlwengula. Uyazi ukuthi yini benza leyo nto? Imicabango, indlela abacabanga ngayo, bathi omunye komunye wathi sila entabeni akekho umuntu okhona ongenza kithi njengoba kungukwenza kwabantu bonke emhlabeni, nabo befuna ingane njengomuntu wonke ngamanye amazwi. Bathi but njengoba manje babalekile beshiya iSodom neGomora la khona abantu babhujiswa bonke abantu, bona emqondweni wabo kwaba ngathi babodwa kusekho abantu emhlabeni. Bathi sila akukho umuntu esingamthola ongenza lokhu kithi, asenze lokhu ekubaba wethu. Nayizwa bazalwane, so nabo babefisa ukuba nezingane njengabanye abantu. I-cost babengenandaba nayo ukuthi bazoyithola kanjani leyo nto, bathi kodwa nathi sifuna ukuba nezingane as the manner is of all the earth. So indlela babecabanga ngayo yabenza benze le nto bazalwane. Angazi ngathi mangichaza, angiboni naseSodom yayenziwa into kanje. Angiboni naseSodom. So baphuma eSodom ngemzimba, kodwa inhliziyo zabo zaphuma nento ewesi kunoSodom. Zaphuma nento ewesi kunoSodom bazalwane. So kumele siqaphele kakhulu inhliziyo zethu ukuthi zinikelwe kuJesu ngesikhathi sonke bazalwane. Sizoma la ngendaba yokunikela. And bazalwane, njengoba ngisho ukuthi isikhali, the weapon uNkulunkulu adonsa ngayo inhliziyo yomuntu, izwi lakhe, kakhulukazi le ngxenye ekhuluma ngoJesu. Yabo, i-sacrifice kwi-altar uyakhuluma uDavid kwincwadi kaMahubo 118, I think verse 27, if angizibhude, verse 7 or verse 27. Uthi bind the sacrifice upon the altar, the horns of the altar with cords. Uthi ibophe sacrifice le ngeintambo ze-altar. Sho kanjani? Nawo iy'ntambo ze-altar bazalwane, mase ufunda sisa ukuthi kahle kahle zimele ini spiritual, zimele uthando. uNkulunkulu uyakhuluma kwincwadi kaHosea ukuthi usidonsile ngey'ntambo zomuntu, uthi nangamagoda othando. Sake salifunda lelo vesi. uNkulunkulu esho ukuthi uyasidonsa ngamagoda othando. So bazalwane, ngathi uNkulunkulu singahlala kakhulu othandweni lakhe ukuze lezi zindlu zinqobeke, but also si-avoid izinto ezizofaka imicabango kaSathane kithi ukuze kuvuke nama-feelings kaSathane. Yabona nto uhleli kuma-status sewubuka ukuthi abangani bami benze ukuthi nokuthi ubheke mina ngimile nalokhu. Uyazi kunezinto ezikufaka i-stress ne-depression e-unnecessary ngoba uloke ubuke abantu esikhundleni sokuthi kumele ngabe ubuka uJesu. Ugcina manje sokuthi bangishiyile abantu. Bazalwane, ngathi uNkulunkulu asisiza kakhulu. Ake sivaleni ngomkhuleko. Nkosi yezulu nomhlaba wonke, siyakubonga kakhulu ngosifundisa izwi lakho. Siyakucela usisize njengoba usifundisile sikwazi ukuzinikela kuwe. Kakhulukazi Nkosi besifunda ngokunikelwa kwenhliziyo ukuthi imicabango yethu kungabikho lutho engamanga, kungabikho lutho Nkosi engasilo iqiniso, kungabikho lutho engabongeki, engathandeki, kungabikho lutho uhlazo Nkosi. But kube khona nje only those things Nkosi ezipure, ezikuthokozisayo. Siyakunxusa kakhulu Nkosi usisize. Ulekelela Nkosi yezulu, siyakunxusa konke
sesithembile kuwe ngalo igama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be